Štajerska budilka, Radia Ptuj. Dober dan. Dober dan. Dan je. Jaz sem prišel pa po poslovna darila. Po vžigalnike. Koledare imamo, ja, imamo. Pa rokovnike. Kaj? Rokovnike. Koledare. Imamo koledare, Pa imamo. majice. Koledare. Imamo koledare. Ne, veš kaj, gremo mi gor ti pokažem vse. Gremo, ajde. No, gospod, tu je pa naša trgovina, tu si lahko zberete. Kaj bi zdaj vi hoteli? Jaz sem zdaj prišel po poslovna darila. Jaz bi torej rad bi vžigalnike imel, ne? Koledar je... Ne, vžigalnike recimo bi Ja, rabo. vžigalnike, Bolj ja. bi rabo, majice. Majice, ja, bomo spakiral Okej. koledar. Ne. Ja, kaj še? Rabo bi še pa rokovnike. Rokovnike. Kulije. Ja, okej. Jaz vam spakiram. V redu. Vi si pa malo pogledajte tu, ne? Dobro, Okej. hvala lepa. Evo. To O, imate hvala lepa. spakirano. Ja, hvala. To sem pa še za vas dal. En koledar, to je bolj taki. To bi za setveni, mesto ženi. Ne, bog te ne. To imaš za tasta, pa za kolege, pa tako. To je oni bolj tak. Dobro, imam jaz delo. Hvala lepa za vse. Adijo. Štajerska budilka, Radia Ptuj.